اف فکر آواکرنا ارتشا اروپای جالی سرکمال فرانسای امانوئل ماکرون و د چالاکی صدامین سالا به داویبون شهر جهانی یکمین دهات روجوی و جالی آلمانیا و ارینی هات دیدن. هرچقدر سروک امریکای ترامپ با آوایی که تون ناراضی بودن خون نشانی وی فکری دا بجی نونری دائمی امریکای یکتی اروپای گاردن ساندلند راگهاند کو مادام اروپا دخوازه سر بخوبه بلا وک پارچه که جناتو ارتش خو اوا بکه او پره جبوی که ترخام بکه. اف مجاره کو جالی پاسپورین ترکیه و جنیز بته شو پاندن لانقره پایتخت ترکیه به گوتاره که هات نقاش کرن. به بوشونا پاسپور اولهی بلال کورکوتی کو گوتار پیشکش کرد. حتی که ناتو هبه نممکنه که اروپا ارتش خو اوا بکه و ترکیه جی دوج ناتوی برناده. 1990'lı yıllarda Avrupa Birliği kendi ordusunu د سالên 1990 de Yekîtiya Ewropayê hewla avakirina artêşa Ewropayê dabûn dest pêkirin. Heta di sala 1990 de jalî Almanya û Fransayê ve biryar hatbû dayîn ku artêşeke bi 6,000 leşkeran pêk tê bê avakirin. Lêbelê Ewropa bi vê hewla xwe serkeftî nebû. Ez di vê baweriyê de me hindî ku NATO hebe Ewropa nikare artêşa xwe ava bike. Ji ber ku welatên Ewropayê naxwazin, zêde perej bo parastinê terxan bikin. Tirkiye jî heta ku NATO hebe, berê xwe nadê artêşeke din, ji ber ku Tirkiye yek jendamê herî bêhêziya NATOyê ye. برانبری گوتنین کارابولوت لگوری هم پسپوران جی دسری دا فرانسه و آلمانیا نخوازن ایدی دبن سیوان امریکای دا بین پاراستن جلو ماجی آواکرن ارتش کنو و هبون ناتوی دیروژین بیدا زیادتر دروژا و جهان و ترکیه دا جه بگرم. Burada verilen mesaj şu. Armanca ve hewla Ewropayê ew e ku ji Amerîkayê re dibêje ger tu zext û gemoreyê xwe li ser min zêde bikî em ê bêyî artêşekê ava bikin. Ewropa êdî dixwaze zêdetir serbixwe tevbigere û ji bo vê yekê jî pêwîstî bi avakirina artêşekê heye. Ewropa avakirina artêşeke nû ji bo xwe şert dibîne. Ger Ewropa artêşeke nû ava bike, Tirkiye dê serkeşiya vê artêşê bike. Tirkiye jî deriyê xwe ji bo vê yekê negirtiye. Heta Birêz Erdogan jî behsa artêşeke piçûk dike. Ewropa NATOyê êdî ji bo xwe kêmas dibîne. ناتو د سال 1940 نهاندا به پیشنگی امریکا، فرانسه و ده ولاتین دن با ارمانجه کو ولاتین بونه اندام وی خستن لهمبری ایریش و گفن اولهی بین پاراستن هاتی اواکرین و نها 29 اندام وی هنه. هر وهاتی گوتن دهاتیا ناتو یا کو 27 اندام وی ولاتین اروپاینه روجین بیدا دیزیدتر در روجه وی دابه. ورال erişmiş. Kürdistan 24 Ankara.